Dumelang, ke a le lotjha, ke a le dumedisha go semoya ka Dr. Magabo. Le kgone ke rata re bolele ka angel number 3. Molaetša wa Mangeloi o ile gore go e tla mo go wena o tla jwalo ka number 3. Ka nako nngwe o robetše bošego go phafarega o lebelela nako ya gago o kgwetša e le exactly 3 AM. Ka nako nngwe o sepela mo strateng gomme o lebelela dintloši tše tšona, o bona ntlošile e tšea mahlo, e goga mahlo a gago go e lebelela house number e ngwadile number 3. Ka nako nngwe o tshwere buka ya gago, novel ya gago wa e bula fela go tšwa page number 3. Nako nngwe o robetše gomme ka re ga ditoro tša gago goba ka ra toro ya gago o bona go no tšwelela number 3 kgafetša. Ka nako nngwe o mola ntle o lebelela kwa godimo o bona maeba a mararo a fofa goba o bona dinonyane tše 3 di kitima ka mo jarateng ya gago. Ana number 3 e ra goreng? Pele ke le botša gore number 3 e ra goreng, a re amogeleng ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo, gomme ke kgopela gore le re ge le ipsina ka taba tše ke le tshwaretše go tšona, le se ke la lebala go subscribe, le like channel ya rena, le kgotle notification bell, gape ebile le share di-video tša rena le batho ba le gore la ba rata. Ke a le leboga. Angel number 3 e ra goreng? Molaetša wa Mangeloi wa number 3 o ra goreng? Go bona number 3 e tšwelela go wena kgafetša, o tsebe gore Mangeloi a gago a bolela le wena, ba nyaka attention, ba nyaka gore o ba theeletše. Sa bohlokwa ke gore o swantše o ba theeletše, ene o tlo ba theeletša jwang? Ke setše ke boletše gantši ka re o tlo šomiša yona intuition a e tlo guida gore na Mangeloi a gago a reng. O tlo theeletša gape le ka ditoro, ka re ba tla bolela le wena gape le ka ditoro. Ka nako ba kgona go romela motho mo go wena, la no re le tšere dikgangwane kwa mothola a go botša dilo tše le gore di a go tshwenya mo pelong. Kore ka re mothola o tsebile gore wena o na le mathata, mare mothola a sa tsebe, mothola a no tla a no thoma go bolela, ene a kgwetša ebile a go thoba pelo goba a kgwetše le gore mothola dilo tša di bolelang kore o fa the good advice, ene o tlo kgona go tšea the right decisions after go kwa mantšu a tšwa mo molomong a mothola. Okay, number 2 ke ntho la gore ge Mangeloi ya gago ba e tla mo go wena kore ba se ba go botša ka energy. Go bona number 3 o tsebe gore energy e leng mo go wena ke energy e botse, ke a positive one, kore go tletše kganya mo go wena, ke energy e botse. Ene ge e go le kganya goba go le energy e botse, kore number 3 ela e go botša gore ye ebile ke yona nako e la gore ge le gore o nyako manifesta dilo, ge le gore go na le selo se le gore wa se nyaka ka raphelo ba gago, ye ke yona nako e botse ya gore selo seo o se rapelele, o se kgopele, o manifeste se tle ka raphelo ba gago. Ene ebile ya buša e go botša gape gore ntho ene o e dirang ka se sebaka, e ka ba mošomo, e ka ba business jwalo le jwalo, o tsebe gore ntho e tlo tlišetša katlego, e go botša ka dilo tše di botse tše di tla ka re ga bophelo ba gago, gore a re success e tla ka ra bophelo ba gago, o be ready for yona. Number 3 ka e setše ke boletše ka re o tlo theeletša intuition ya gago, kore number 3 le go e bona, and then molaetša mongwe gape kore theeletša ge ba bolela, theeletša intuition eo o seke wa e ignora. O tla kgwetša le gore ke kgale ba ntse ba le ka go bolela but o e ignora gantši le gantši, yone ka number 3 ele ba go botša gore o seke wa e ignora, theeletša intuition eo, re bolela le wena ene re go botša dilo tša bohlokwa. Ene ebile gape e sa go botša gape gore you are on the right track, go ka kgwetša le gore go na le tše le gore nyako di dira mare bo ena le ditautsinyana, o be o bona o ka re dilo di ka se sepela gabotse, jwale ba go botša gore tseba gore dilo di sa tlo sepela gabotse, tlogela go ke tšhoga, tlogela go ke nyatša, dilo di tlo sepela gabotse.
gobane Mangeloi a gago ba dirang ba na le wena, ba tlo tšama bantse ba go guida all the way until ebile o kgona go fetša goba o fitlhelela tšona dilo tše le wena wa di nyaka. Number 4, gape ebile e go botša ka creativity. Ye ke nako le botsela gore o thoma go tšweletša di-creative ideas tša gago, tšona megopolo e mebotse o fela o itla o ba le yona, megopolo e le gore e ka o tlišetša katlego ka ra bophelo, megopolo e le gore ka yona o tlo kgona go thuša batho ba bangwe, ga o tlo benefita o itee, o tlo benefita le batho ba bangwe, ke tšona di-creative ideas. Ka nako ma ka o fa mogopolo wa gore o ngwale buka, ba o fa le story sa buke gore na o ngwale buka mohuta mang, ene wa kgotsa le gore ga o na idea o ngwala buka, mara go ka thoma wa nna fase wa tšea pene ya gago wa bitša Mangeloi ya gago wa thoma wa ngwala, o tlo bona ngwadile bile o feditše. Ka baka la gore ga o na idea o ngwala buka, ga senko ngwala buka pele, obviously o sa tlo nyaka motho wa o tlo e editor, o sa tlo nyaka motho wa o tlo go publishetša yona. Then ke nthela gore batho ba benefita jang, o no le a tlo go e editor, ge buka e bereka e rekiwa e tsentšha letseno, then o sa tlo mo patela, then motho le ena kgona go kry-a something from wena, from di-creative ideas tša gago, le ena o tlo benefita. Le one la a e publishitšeng, le yena o sa tlo mo patela, then ke nthela gore o dirang, o thušitše motho mongwe ka your creative ideas, o kgonne go mo patela gore le ena a kgone go phela. Number 5, and ka ke setse ke boletše ka re ye ke nako e la gore o thome go manifesta dilo tše le gore wa di nyaka. Go bone number 3, o tlo ba le buka ya gago ye leng gore e tla ba e le manifestation book, o tlo ngwala gore na wena o rata go tšweletša eng le eng. Gantši ke fela ke bolela ke re a re reng every year mathomong a ngwaga ka January, di 2 tša bo January mola, and then re dule fase re plane tša ngwaga wa rena gore na ngwaga ke nyaka go bona ke tšweletša eng leng. O tlo dingwela fase lo tše le gore wena o rata go di tšweletša, o rata go di fitlhelela, ene o tlo gore go dingwela lo tšewe wa bona gore na ke nnete lo tše nka kgona go di fitlhelela na. O se ka ngwala ntho e le gore total wa tseba gore ye nka se kgoneke. Mohlala wa kgotsa le se motlho mongwe o ngwala ntho la gore ke nyaka go bona ke reka ntlo ka toropong, mara motlho mongwe ntse o tseba gore okay mo berekang gona goba ka salary le gore wena wa ikereya, obviously o ka se qualify. O kgwetša o ngwala mola gore ke nyaka go reka koloi, motlho mongwe mmereko o berekang gona ga se permanent, ene ebile ga o sure rona contract ba tla e renewa or jwang. So ya ba ela gore obviously o ka nna wa kgona gore o reke koloi, go ka nna go apala gore o reke koloi. Ge o tlo manifesta dilo tšeo o ratang go di fitlhelela, o tlo ngwala dilo tše e leng gore wa tseba gore ke nnete o ka kgona go di fitlhelela, ene ge e le gore ke dilo tše le gore di nyaka tšhelete, di nyaka go rekiwa, then o tlo ngwala gape le gore na tšhelete yewe e tla ba e tšwa kae. O se ka kgotsa o rata go manifesta ntho e le gore tšhelete ya gona ebile a tsona e tla ba e tšwa e le kae. Ee, go na le manifestation o le gore o ka manifesta tšhelete, wa kgotsa o dira manifestation wa gore a kere motlho mongwe o na le business, wa dira manifestation wa gore business ya gago e gole, business ya gago e utlišetše letseno le le kakang. Motlho mongwe ngwana gore ngwaga go fela ke rata gore business ya ka e bane e ntlišeditše commission e kakang goba e gotše go kakang. O ka gona gape le manifestation e le gore kudu go le gore o rata go betšha di-lotto, di-powerball jwale le jwalo, wa kgonagala gore o dire manifestation o e leng gore o tlo gore go manifesta wa ipotša gore nna ke ya go itshwara lotto, ke ya go itshwara lotto, mara o gopela gore manifestation o mongwe le mongwe wa berekelwa. Ga o no bolela fela ka molomo goba ngwala fase wa re ke ya go tshwara lotto, mara o kgotse le gore wena ga o na faith, ga o na tshepo ya gore o ya go itshwara. Manifestation wa berekelwa ntle le go ba le faith. Go na le tše dintši tše le gore go le gore o nyaka go kry-a selo, o nyaka gore selo se tle go wena, especially tšhelete, go na le tše le gore o swantše o di dire, go na le ka tsela e le gore o swantše o manifeste ka yona. Re tlatla re tsena kudu ka re ga dilo tšeo tša manifestation. Okay, re sa le go angel number 3. Go bona angel number 3 mo point number 6 e ra goreng, e go botša gape gore dithapelo tša gago
di a fihla goba ebile di fihlile mo di santse di fihle gona. Wa rapela every day, tseba gore dithapelo tša gago di fihlile mo di santse di fihle gona. Modimo wa go kwa, mangelo a gago a go kwa. Ge number 3 ela e tla ba go bontšha gore re a go kwa goba re go kwele, ene ebile re tlo phethagatša dikgopelo tša gago ka mokana ga tšona. So ge ba tlo di phethagatša dilo tše ka moka tše e le gore o sa tlo di kry-a, then ke nako e la gore o thome go di manifesta jwale gore ka nnete di tle mo go wena. Okay, mo go number 7, number 3 e go botša gape le gore ke nako ya gore o ipsine ka bophelo ba gago, o dire dilo tše e le gore wa di rata le batho ba e le gore wa ba rata. Ka nako ngwe tše e le gore o motho e le gore o bereka gagolo, nako ntši o spenda o le mmerekong, mohlomongwe ebile o kry nako ya gore o fele o bonda le bana ba gago ba family ya gago, goba nako ngwe ebile o ba busy mo e leng gore a o kgone gore le ka di-weekend o sepele o re ke o etela mogwera ka kae. Jwale number 3 ela e go botša gore o berekile ka thata, jwale ye ke nako e la gore kore le wena o direng o relaxe nyana, o bonde le batho ba bangwe, o enjoye bophelo ba gago. Okay, mo go number 8, number 3 e go botša gape le gore jwale ye ke nako ya gore o ke polele, kore o communicate, o ke expresse, o bolele se se tšwang botenteng ba pelo ya gago, o bontšhe batho ditalente tša gago. Mo go tlo tsena le the throat chakra, go ra gore throat chakra wa ga ile gore e tswalelegile, ke nako ile ya gore o bereke ka yona, o e bule gore o kgone go bolela, o seke wa ba le dihlong, o kgone ke express. Ge ba re presentation, o tsebe gore ke nnete, ke ya go ema pele ga batho, nka se be le dihlong, ke ya go itira. Then dilo tša tshwana di low self esteem, mo kgotse le gore mohlomongwe ba le go kinyatša di santše di fele. So go ra gore go ka kgotse le gore o bona gore throat chakra e tswalelegile, then number 3 yela e go botša gape ke yona ntho e sign ya gore e tswalelegile throat chakra. Ge e le gore wena ke nnete o ba le dihlong, throat chakra ela e tswalelegile, then ke nako e la gore o e bule, o e balance. And then gape mo go number 9, angel number 3 e go botša ka a romantic love, lerato le le botse. Ge e le gore mohlomongwe le busy too much wena le molekane wa gago, o mongwe o ya mmerekong, o mongwe ya mmerekong, ge le boa le lapile ka mokana lena, a gona nako e la gore le ka nna mmogo, la ipsina, la bontšhana mokgwa le ratanang ka gona, then ye ke nako e la gore o bonde le your partner, le ipsine, mohlomongwe le ka ya mo le yang gona, goba mohlomongwe wa rekela partner ya gago something se le gore tsa se tla mo thabiša, then ke yona a romantic love, la spenda some time together. Ye ke nako e la gore o lebelele family e seke ya senyega goba e seke ya tlhatlhamologa, wena o le busy o lebeletše mebereko too much, then ke ntšhela gore o balance dilo tša gago, wa tsa gore o tlo balansa mmereko wa gago le tše dingwe gape like the relationship, dilo ka moka tšona di tshwanetse di be balanced. And then point ya mafelelo, point number 10, angel number 3 e go botša gape gore o tlhokomele, o lebelele the past, the present and the future, dilo tše di diragatšeng kwa morago, tše di diragalang gane jalo le tše e le gore di sa tlo diragala. A kere wena o planner for success, o planner for dilo tše di botse, o tlo lebelela gore na mo leng gona gane jalo ke eng leng ilo tše le gore ga di sepele ga botse, goba ke eng leng ilo tše e leng gore o busy ka tšona, o bereka ka tšona, and o rata gore katlego ya tšona e be e jwang, o nyaka bona di-end results tša dilo tše le gore o bereka ka tšona ga gane jalo. And then wa lebelela gore na ke nnete ke tla e fitlhelela katlego ye ke nyaka go na, dilo tše ke bening busy ka tšona gantšwe ke berekanang le tšona, e ka ba di-projects, e ka ba business, e ka ba eng, ana e tla atlega ka go ya ka mokgwa ke nyakang ka gona na. And then go bona gore go ka ba le mathata, then ke gona ntho la gore nama o fixe mathata a gago e sa le gane jalo, fixa mo bona ka gore dilo di tla di sa sepela gabotse gore o kgone o tlo khumana katlego yeo e le gore wa e nyaka.
ene gape o tlo lebelela le the past ga ntšhe re lebelela a ke rate re lebelela dilo tse le di re tshwentše ka ra maphelo dilo tse di dirile gore re sotlege the past re lebelela ke rata gore go lebelela the past o lebelele the past when coming to ditšhelete when coming to mebereko when coming to success ana ke eng dilo tse di diragetseng kwa morago tse e le gore di affecta bophelo ba gagane jalo kore o tlo lebelela dilo tse gore ga di sepela gabotse dilo tse gore di seke tša sepela gabotse di affecta ke eng di affectile ke eng kwa morago ke eng dilo tse di diragetseng kwa morago tse e le gore di affecta bophelo ba ka gagane jalo and then what you're going to do kore o tlo learna from those mistakes from tsona dilo tse di diragetseng kwa morago and then o tla bona then o kgona go planela for tomorrow and then tomorrow ya gago e ba jang e ba katlego ke tsona top 10 tše ke bego ke di tshwaretse tsona tše e le gore di wela under angel number 3 ke a le leboga